Mopresidente Ramaphosa o re sesole sa naha se tla fumana tshehetso ya ntlafatso ya thepa. Ha brandi ya Tupperware e hlahletse Chapter 11 e re e hloka tjhelete. Di-Proteas di otluwe ha bohloko ke sehlopha sa naha ya Afghanistan ho cricket. E re ke mohele mmohi ke Thope ha Mokwatle. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re lebotho la naha la tshireletso la Afrika Borwa le tla tswela pele ho fumana tshehetso ho ntlafatso ya thepa ya teng. Ramaphosa o buile le boraditaba ka mora hore a tsamaise tsamaiso ho dipontsho tsa kgwebo ya aerospace le tshireletso ya Afrika setsing sa Air Force Base Waterkloof Centurion. Well, this is an excellent exhibition, and I'm really pleased that the SANDF is able to put up a wonderful show like this, where they bring together a number of air forces, but also a number of producers who come and showcase their wares, their missiles, their bombs and all that, and their aircraft. So it's good to see. But what is also good is for us to showcase our own creations as Denel, and also showcase that we also have technological capability. Now, our Denel, as we all know, has gone through a horrendous period during state capture, but I'm glad to hear and to see that they are rebuilding it. Denel is being rebuilt, so I did spend time talking to them now and also seeing what they produce. So Denel is coming back to its glory days, but it's also good to see how their competitors are also doing from other countries. So it was really pleasing to be here and to see all the creations and the innovation that is here. So we need to strengthen our own defense force. And as we were going around, the generals and the minister were saying, we want that, we want that, we want that. So they have a long shopping list, but this gives them an idea of the technological advancements in the world and what we can also seek to acquire. These are very expensive, these equipments, extremely expensive, but we are serious about the defense of our country, and in order for us to upgrade our defense force, these are the types of innovations that we need to look at. So I walk away from here well informed, and I do wish the Minister of Finance was here so that he can see for himself. Mr. President, just a last one from me. Pontsho ena e nnile ya bona dinaha tse mmalwa di nka karolo mme fetohile ketsahalo e latelwang ke naha le matjhaba haholoholo ha taba ya tshireletso e ntse e tswela pele ho rena lefatsheng ka bophara. Ha ratela pele MEC Bitsa Lenkopane o tshetlehetse ketsahalo ya dikgoka Hartbeespoort. Setho sa komiti ya phethahatso ho ntlafatso ya moruo, tikoloho, paballo le bohahlaudi MEC Bitsa Lenkopane o bontshitse ho tshwenyeha hodima ha diketsahalo tsa morao tse bileng Hartbeespoort mo meaho ileng ya tjheswa. Hape o amohetse dikhulakhulano tse teng tsa merabe tse dikadikileng ketsahalo tse hara diqoso tsa hore ba itseng ba buang puo ya Afrikaans ba batla ho tlosa baahi ba batho ba batsho le dikgwebo tsa bona sebakeng seo. E nngwe ya dikgwebo tse amehileng ke ya Thabiso Mathibedi, e leng monga Bubbles Campaign Garden e ileng ya tjheswa ka kgwedi ya Phato selemong sena. Taba ena e ile ya tlelehwa seponeseng mme diphuputso ha jwale di tswetse pele. MEC Lenkopane o ipileditse ho bao ba ikarabelang ho diketso tsena tse seng molaong ho bonwa molato, ebile o kgothaleditse mekga yohle e teng tabeng ena ya ketsahalo ya Hartbeespoort ho dumella molao ho tsamaisa diphuputso. Moiri re keno tsa matjhaba di a latela.
Germany e kgaoditse ho dumela ho romelwa ha dibetsa tsa ntwa Iseraele. Germany e kginne ho romelwa ha dibetsa tsa ntwa Iseraele jwalo ka ha e ntse sebetsana le diphephetso tsa molao. Ya faneng ka lesedi lena ya haufinyana le kantoro ya moruo o qolotse setho sa mmuso se ka hodimo ka hore ba tlamehile ho kgina mosebetsi ho amohela ho romela license bakeng sa dibetsa ho Iseraele tlasa kgatello e teng ya molao le dipolotiki ho tswa nyeweng tsa molao. A hanetsana le hore ho tse romelwang ho tswa Germany di tlotse molao wa botho. Moitsamatjhaba di ne di le hakalo e re kena ho kgwebo ya latela. Tupperware e re hloka tjhelete. Brandi ya Tupperware le tse ding tsa dikhamphani tsa teng di hlahletse bakeng sa Chapter 11 ya polokeho ya ho hloka tjhelete. Khamphani ena e tsebahalang ka ditshelo kapa tsona dikhaftine tsa polokeho ya dijo e kgitlilwe ke ho nyehla ha thekiso dilemong tsa ho feta. Khamphani e boletse ha e tla kopa ho tjhaelwa monana ke lekgotla bakeng sa tsamaiso ya ditheko bakeng sa ho boloka kgwebo le brand ya teng. Mohikgwe ba rona ke beha mona ka bokgutsonyane ba teng re phethela ka tsa dipapadi. Re lekola dipapadi tse bapetseng ho Betway Premiership. Orlando Pirates ile ya tlameha ho tla ho tswa morao ho boloka tlholo ya bona ya dintlha tse 2 kgahlano le e le nngwe ya Chippa United ho pulo ya sehla sa Betway Premiership. Katleho ena ya ho phunyeletsa e tlile ka metsotso e 22 ka jali ka ho hlaba ntlha ya siya sethibathibane se maketse le Sipho Chaine. Golden Arrows e qadile sehla sena hantle ka ho otla Stellenbosch ka dintlha tse 2-0 lebaleng la Athlone mane Cape Town. Mme tsa Polokwane Sekhukhune United ya otla sehlopha se setjha se keneng leagueng sa Magesi FC ka ntlha e le 1-0 lebaleng la Peter Mokaba. Ha re atela pelo tsena tsa dipapadi, di-Proteas di otluwe ha bohloko ke naha ya Afghanistan. Afrika Borwa e hlotswe maobane ya wela ka hare ho otlwa kgetlo la pele ke sehlopha sa Afghanistan haesale. Papading ya letsatsi ya matjhaba e bile mane e Sharjah. Ka mora ho hlola toss le ho kgetha ho otla, sehlopha sa Afrika Borwa se ile sa putlama mme sa ntshetswa ka ntle ka 106. Wayne Mulder e bile yena ya kentseng letsoho haholo ho otleng bolo ka ho betsa bolo tse 22 ho tse 84. Ka ho arabela, Afghanistan e mathile ho 107 ho 4 ya boloka tlholo ka wikete tse tsheletseng le 24 overs ya batlholo ya bona ya pele kgahlano le Proteas. Papadi ya bobedi ho dipapadi tse 3 tsa ODI bakeng tsa Afrika Borwa le Afghanistan e tla bapallwa hape mane Sharjah hosane, mme ya ho qetela ya makgaolakgang e tla bapallwa hona mona Sharjah ka Sontaga. Moletsena tsa dipapadi ke di beha kgutlo mona ebile ke pheletswe ditaba tsa rona tsa thapameng ya kajeno le fihlela kwetlang hape nna le mefa ditaba ratehang re ho wena e tshweu kgotso.